Hiji ni Weru TV. Thaa chichongone nira thumba kwida tuketana ringi na ntubonde tuchairo da Ithatu Weru ari nkarigira ndwithirite witite nambere kwithira ina kanya kiana ribwana ntubako kya kanya kanende na kwatana na unikenda nkumenyethia chio ya yara twikirite urito kinde tuchieto Weru ari Minister hapa ngabana Kawira barabethirite baikuruka kwenye mbunge kunyuma umore Kawira yite na ntaira ya kuna nkendo ya MCAs. Muntu mokondorwa na mbulante chelare na Weru mugu kuingania barabara ya Meru mikunderu na kwangaratania ugendi barabara eneu. Na bantu batatu gwekirwa mpere chuka bakire kana kuyinto bya kanisa biranyumene bethirite baika kiambaeni. Na mbunge watiania West Nteto John Mutunga kuthurwa kurungamira kamiti ya mbunge na murugara na karakeko kya kamiti cha watho na utalii muthingatanio. Mwananyoto mathethia Weru ari ni Purity Richard na ngeto PHINEAS. IMAANA twatania mwanka muthia yo Nteto no kethiro kiolo nyumene kwina kalono Nteto chero Ithatu ikamberia icho chiongwa. Minister batatu barabethirite baikuruka kwenye mbunge ya kaunti ya Meru ntuku yoro ni bethirite nindi bakinyetha kumuma Weru ari Monica Kaithiori Kathono Dickson Munene na Idana Durana Joseph bekethira nindi bakiota ila nkuruki ndwangi cha minister barabathirite baikuruka kwa ondina munini wa gavana Joseph Ntwethingia akethira kirunga maira rwangirogi makaiteno kaunga bana Kawira na gitito garukuna kuniya na nyekumakire 10 mwanka 6 Gavana na kungwirite nindi minister baba tatu bako na kuba wirigino nindi na ubauria bedire bakirita ngwira bedirite bakia thurairwa muthuri muriuki kato echo. Nyuma minister batatu kutha bakurukite muthenya wegoro ni county assembly ya Meru muthenya na ru ngavana wa Meru akimajuithia muma nethirito akireta ugaruku kia thirikari ewe araugite mwankira nandi outinja ministry kumage kumicha choka 6 turari na itengo 10 kana department 10 lakini tubanganĩtie kaire Weru na twaniria department iria cia 6 na kikuonania gutengo gikarungama na kethira gikoramu ing'ani mono bakambiria gwita ngugi kuma na arua aramuthenya na arua aete munini wawe Mutuma Ntwethingia kurungamira mandu jegi ogima ba mwiri ke department ile 6 tuga department ya ogima wa mwiri no ntororare aya waziri atira kurukirwe ikarungamirwa in acting capacity ni deputy governor wa Meru Reverend Isaac Mutuma na Dickson Munene urora kurukurita minister wa mandu jegi rutingu ba mwingi na mawatho muthenya na arua etho akiongera ngugingi arakarungamira mandu jegi urimi riera Ruji ndobire bituvyo rungirite ojo gwetwa Dickson Munene wakili na arakurukirwe arungamira department ya legal affairs, public service management, administration na oau twamuongera department yenge iria kethirwo agitetha area kiri acting capacity na yone ya agriculture, livestock development, fisheries, water, irrigation, climate change, environment na natural resources.
na Monica Kathono urura kuruta minister wa kigina etho akiongera ministry ingi ala ketho arungamirite mandu jegi miunda mainya na ubangania bo town ya mbesa nera kurukirwe mwaro baba Monica Kathono kou ewete na thina akendrea nayo iri aigiri na twashoka tuongera Monica Kathono department ingi kou aketho ena department igiri department ingi ria Monica Kathono ageta niyo na mbere ni lands, physical planning, public works na urban development. Na nanditwa na ithana urura kurukuta minister kithomo etho akiongera mandu jegio ntwire mumbire na kinya misetho tie mwisho inathuranira ithana ire department ya education, science, culture, arts, youth, sport, gender na social development. Amana bubu muthenya na arua kawire ethro akiorota kiambia theru na amena gikunda mungania barabara guthire kwa minister muthenya na arua abandekithia kwa ikirira bawe twanekanira rietwa ria George Gikunda Mungania ari chief advisor wa manto jage siasa manto ja wellness ya manto ya miunda manto ya trade manto ya physical planning na batu tuije Dr. George Torea Daktari Kiambi Adero as chief advisor wa manto ya economic na manto ya roje mono manto ya bia korea manto ya oremi manto ya climate change manto ya disaster management itone kanilete lieto reawe no tuituje na kithomo giki na nari kuringana na kawira muchema ndwarete na mthonyore ruju dwege MC abunge ba Meru adonya senetara munge wekuru baugite babationekana bagetha bengwini cio mwanya na auga kagita kana bakonekana bamuchwa bagetha bagika muchemanio lakini rokere ituonere baruga kuma kire ajumbe bauga bationekana ituonere baruga kuma kire MCS betu barabara atura gupambana bagetagia muchemanio bakiuga iba kwenda twaraniria bauga bationekana bakethwa be wandine ciao ngugi mwanya na no tuomba kurigiria muntu ethwe na ngugi ciao mwanya na twetikiria event na ngugi ciao mwanya auga rara betite ni nyombe kithirikari na batebeti kuria gwito Governor's official residence is a state house here in Nairobi kana ija Karen naria daktari Ruto atwere gucemania na batu kwa Governor's official residence tenje kwamba kitheningwa inja ya kinde thirikari murubi ore weku ari agwa thirikari watchman ari agwa thirikari into beyond the biri agwa thirikari inkiripotera Weru TV betamuthuri muriuki na murugamiri wa kigina kia thirikari ni Agnes Odhiambo na itite gikaro gatiati ka gavana wa kaunti ya Meru na mbunge ya kaunti ntuko ya Njumai tariki 4 cia mweri umu chini munene wa Nairobi nene kumania na baro eredirite akiwata kuma kirbo bakenda mataro iguru ria thina eredirite nindi rio nuntu bombe cha matura kana Wanford na biashara thokoni ya Kieria ibamenetie thirikari ya kaunti ya Meru ni untubo waka mitaro ya kunu kiandoe bodho kuna kwerekeria kiri nyumba chio chengui untubirani ndi bakuga ni bukwithira boika irotoro na kinya biashara chogwatine muno randpai thokoni kaitene kau baraithirite kiura utukubokire rwe tigite adhara nene ntere chalare yembera gukwirikana kwethira muntu raithirite ndi ukiwatikana kwite kara kondarwe ni mukuo Martin Mugambi na Ronoro. Mbure ya kugana riromba kira muntu ndeni ya nthiguru ya Kenya ende mbure rera uririo tuobwecho no tubagukira muthenya we munthi ira kondoria ntuku ragaragia menda ikarona nkinya mechie nyumba icio nthe nukuona bunga nyumba ya uthi nyumba tina rui kitanda ni ntheru ikiri ruru gathwa ruri uru yetanda to kinyaro kire to atrima mutaya na yugo onde antu ibereti ko kolea antu babararikuo lakini nto bionde bitokangite tauni alare mbari chiegembe atori barethira mwiri wa mtu murume ukondore twimuguo muguo yora thungira nyomba nkinya cia karina gutiga batari gintu inde atira nirio awire njirene
nyote tatu yana wete njire na tena rui muntu ara umetelare anete musiri nyorwe areja atetera awara rwa tatu rwa moja onto bande ninjuki nankuba rwaria nande kibande to bara baringithikite ni karikarire bariuga gutire gento batigitwe nakio na kuromba thirikari na nkinya ntu bawendi wega kwibumiria na kubatethia kenda bakambiria moturo mao bwa impia dinyingwa sina nyankambireri ke borenge nonto yani kinya matres kinya batone bya kumamiro te one ukuda kuthoma ra kwandikira bationa tutege ntogo tutega buo tutegira atu tubuli turerererwe ruene kuma mbari ciarare turathungira thoko ni akeria mbari cia Southimenti ara into bya magiri na magiri mambecha bithukangite imuguyo kuthungira ndukani na nkinya makumbi maringi biashara bakeria kuraba igaga into. Now this time turenda kuona nyumba ni yomokire kani no kero mokire kairi niye bate kusetwa bwega na emergency no tuje kuona mbia je emergency ne batoririkane nonto ne bakuona tanto aongo kwina salembe ninga yola tedi yanto baba igwelo jolo korokete nonto tuleja kuthikanto anto bate bajie wana bo anto baba bakeria barere kugarujiro ruro muguo baraumite thirikari ya kaunti ya Meru nonto bwa mitare ya gutaruje ire ruthitwe kiritho kwenia keria bakiugaga mitaro nwe tiruthitwe bwega ngauria mutaro jojo nento jokeja jokena njwa bwega na jokena olokerwa bwega rujiro ruthonya gukaire rujiro rana garusokete wanyuma number 2 engineer wakire without leveling na leo rujiro atweka rutukomba gufuro rugwata the range yongore ore batikwetho kali bakithirikiri bathetete nonto bathoko ya tauni ya keria bakiugaga kuraura thoko enu etwikaga ntaga na ringi biashara batiomba kuringa biashara ciao bwega masunkwa na into binge bikamatwa ne mugujo bikadi kujokelwa na laga itine anto bikedi jana loje nento loje lwejalo kejo kagia nento doketo ni malatasi mekirito ku ula tukwenderia ni ntakani ula tukutandika ni ntakani roko ya keria tutula kwalia mantu makeria omwakweja tukaria twadulana tukaria kiripotera Weru TV mbitagwa Mateni Mugambi nangine kuonete kumene nambura irethirite nindi kiambira nindi barabara ya Meru wita mikindo ritu itereka kumania na makondori ya mbura barethirite nindi kino kaira barabara ni alamintere chaka gaene na kurigiria kinya bikibiki okuruka ithia baba bikibiki nindi bakuromba thirikari bathondekera mitaro ya rwiro muku kenda kurigiria thine mukirimitheka nacio kinya kethira karibantere mwanya bakenya ibaithirite bakiromba kura mbura ntere tiatiganie central netiete akaribaka gaene na tumeri barabara kuma mekindori weta Meru na asara inene anto akiondei wakiro buthuku utaitithwo burako batiri muno rikurite ya thaibu kona burako kari kwina soil erosion kuma nabo uringo kamaro kimashia barabara ika block poor standards ya drainage barabara yonde ya njoka ya thuka ya tokuinga na area my appeal ikiranto ba engineers beto let them do their work irabatire ni dikobithia abithia ngwira ibate rukurutu ati kobithia ngwe shortcut kwithira rujiro rwa kionde go frikite mbura igarite nonto ba kwithira mitaro na era kwina rami kutethithitwe drainage njega ngwete kianthaka cietu icho chombo tutethia na arua chiothura na chomba kwegera ntaka eu kenda ngare chomba kona ukurukira kinyabo ategera thaizi bukona nthaka ikaba kuriya nto chiringi 20 na Ithatu nikenda bona chai no tubura baomba kwithiribwa baita ntaka eu rukiro ro ukira Jumatano barabara ene nteretie kagaene tebikibiki ngare kana inyigale bya ng'ombe kuringana bamwe batumiri barabara waina ngoya wita Meru lakini nteromba wita nonto ndeo kwenda kinya akagaene omotri marwe boro frikete ro atweka ilokologete nyandrasa yoro ana baskuru ari bate skuru baba ke bata kithire bara beta sa ndisa kale ate secondary kimachia nde isbotho te skuru rwari kinya aje bara bawete general rukire baba inge munu bara bachokera mechie no to baba inge bakoyeta batena mbinga nucha weta na transport ya 250 bakoyeta baije bakare ngare chiringi 150 lakini ngarama ni okoye witia kwena ngari nyinge to gajo ao chikwirita Meru nini mwere tauni jena mathandruko
lakini otuweka itombo ukila na ndo wana wela simerwa bakethika mwendro wonya thana batigite eni kutwekere ebindire otuweka rorie emweke lokere no yamberio ukilukia mere no ndungari ni itombo ukila mbigire yao kintu thaa 12 ndete teria na thaa 5 na ngari ya remene ukila thaa ikeria rathukare onthe kampani tena please ndende badia tona tokwa na kibanga kingwete na kuku ya kurambire mbithire ndira ngari nyingi sana barabara ene roiru imbere ire barabara ene yonthe imotolo ake muntu atemia okinya atemia weterera anende kugo nne kanso kete renge na ntisi nya birambete kwa na bako no tugiwa mbauda eria batu turokere thaa 11 chiongo na toya kubitha barabara eto kubitha kene isiko na isembe na ibo nto tukoromba thirikari mheshimiwa Ruto kithira bakomba kuthima rasha eringi no yokokerwe etithia matatu ba Mikindori mwanka Meru ibalasimikite wita kilomita 33 nkuruki betumira barabara emuriri na arabatete thari nkuruki barabara ene na abiria nabo bakilasimika kuria maita ya ile ya ngaramera bare ya kuma Meru wita Mikindori route rwa kuma a Mikindori tugatumira sendi ya muriri ikenda tuturira muriri then tuita mwanka Meru town Rui barombete atongerie ba county Meru muno bathirikari nene na inyere county we kampathuti ya okuraya na kuthwaniria mathina ya moya yara ya utumbura muringi kuro maturene ibo kone gitare tureira mbura na kuundwa ikaithira ikendelea kurugwa au ate batu tutethathuka mwananchi akendelea kwithira kiumia tigania tutete kwanda manto maingi tuenda barabara cia tuibwe yau yange tukae atu nyuma simwa mutunga buru okiombeka bawatanira ginya na mporo bone barabara yokira no turonjera yako iromba engineers baraba bwitheke barabara baithire beno ujuzi bobwega bokuthithia kenda barabara itakareu itonete asara miaka mingi nkurukia miaka 6 antu baikurukaira batikumba kuruka bamo bakajua njirene rira kwaura bakarema gwita sibitari na wena na maititi nturega itikwe mukristo mawitwa birano araombere witaru utuko na nakwire nyakimba kyawe gitaromba kujukua kiri mbene antu amwana kwite uito kuromba utethie bura bwingi umbika mbere mbura ngenta barabara yomba kuthithwa nikenda tumba ukarabwega ukiakwa iliotika umenya uthwania au imundene o mtu endewe barabara lamye kuma Meru wita Mikindori era kumania mbura nene era rorero tuko yombete kwithira ina makondoria yatuma barabara ikethira ikiria barabara ene kuma thaa 12 na mwanka thaa 5 tengari romba kwithira ikila iromba ria karibane ndei kethirikari nene okulukira mubunge wa Ndaitari John Mutunga otiera ndaracha ene kubuithwa bobo Weru kenda makarika yaomba kuthirwa buru nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika Bakari na kinya shirika ba makanisa ya Matube Baptist bamukirite na kimako nyumba ndende nyuma ya kuwata machini cia kuina ya cia kanisa nende ya kirabo kimwe kiwetwa Gaza hata nini yachuka ni baithiriti nindi bakiwa ta into bibyo ndabira birethirite bikia wana ibyo mungana yo mbia itikuriya ngiri mana ile ya 50 burithi ibegirite mpeni athuganirwa bawamba bu ne betete na mbere na kurirwa ndene ya gituo kiachuka Maromba mathaa kenda cia utuguma ashirika bakancheno ya Central Baptist ya Mutube imo matemite ikarekare kuyo wainto bia sauti amwana bia wini bia kancheno kumenyekana Dorin Karimi uranwe mumenyeri wa kancheno amba baba bara tayari baikirito mpeni bari na into bibu bionde bira ibia mogana wa chiringi tangiri magana mairema 50 bakirimanitwe enyumani baebingirite bani emwe iraiwetwa Gaza ntere cha kibumbu mochi wachuka ndathi kanithani thaa 8 thiete kugurira mange masaa kuboya kuthaa kenda twathi twethera murango wa kanitha ni murugure tugucona kutwethera baria twigaga instrument cia kuina cionthe ni nkue nwakandingire mchungaji wa kwa thimo ndamwira buria gwikari mchungaji asa nyuma ya mutungateri wa kancheno na ashirika barabange ukinya ibaringite ripoti getuoni kya bori chigachuka aranyumani bathingatite makinya maamba babu marama bairite mwanka nyomba imwe thokoni enu ya Mutube nyomba singe ngombore wau next kire kanitha si anto totishe na ne anto ageni muno mashago tuko nyombera araga anto tekomi kana rengi ukethira kwena anto 7 na ne kamatresi kamwe kariku kogurira twambatiro mo wacionera turire ne akomenya ore oraraga enu engi ake nathie gutwonia first bar tweriwo ne mbaire kibumbu junction yetagwa Gaza twerwa kule Gaza ya town na twala kule kilabu kenge na town anto mauto nkemarutaku nanga ini monono ndo ana tutatumira maguta meto makibikibi ndo ana tutale na moto dhile mbele rera bakumena kanitha kibumbu junction
kuthie kuthongera ku twethera misa ya kanitha ne twambire gutunga gwikaika twana speaker Ithatu ndelwa mbaeno ne gutumika kurutha ualifu no twana riu twamirugura tukwithira antu ku ciale na ndaka ana iratu iria ikonanagia ikinyangite kanithani twaciethira ire mbige wa gukomba eno ende ibaikirite mpeni athuganirwe baire barabaithirwe klabuni giku amwe na achore bago kathumba barabakujite kubathetera bonde barabakwirikana kuringana na lugaira bakwaragia baumite gicigo bunge kia Mara instrument tunganganite muno tukigura twendetie ndigo twendetie mianga kanithani tioma kibikibi twathukuma 50-50 twaguanirie twagura instrument cia goro muno akari amwe na atongoria bakancha eno bariuga makarikata mama imongerekete muno nterino thaino gukura burera mbererie we ino kuruthika muno antu mamamie nimenda kuboya thirikari itikire ko intervene na nikenda security korere tight nonto tariu into cieto makanithani muno ikigendaga kwendwa kanitha igatigo ikiruthaga marambe na mbeno ni tuonete igituretera thina muno nuntu antu matura 24 hours guku na tutise ni mbi maruthaga ku utuku thino mbeno igwitwa ngasa tutikumienda thino akibumbu askari bakuma gituo kia borichi gachuka ibonoketie athuganirwe babakuma kiri mwingi ora ukuri na muthuro akari amwe na atongoria bakancheno bakiuragia thirikari ibajukirie itagaria kuringana na watho bonda ni cietwe itanoneka ninkulomba county commissioner na OCS ula twina wa chuka take action amba maleto ambata twa mabira chuka police station maleka gwana njelelete kweleka mbuge mwamba wonde wambatekana umunthe ayete into cia kanitha akarekua no akanantemwo no ntutuboyaga yulo le moyo na thirikari ne batigukia seriously antu mambe matigete kuya into ciantu makamberia kuya kanithani Kiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma na nikumira kindeto ya Samuel Gaishma tukithatukiwa na kanya kakunoka indi ugatakura nchokerete na ndeto ingi urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Mount Kenya yogurt na Mount Kenya maziwa lala ni yogurt na maziwa lala le thithitwo na utarambo kinande etego tumira njara ende ne mashini na technology njeru ithondeketwo ni ataramba kuma aja gwetu Meru Dairy Union na reria retu riumete kira rethi betu ba Meru bari na ng'ombe ire ribwega turi na mithemba mwanya ya Mount Kenya yogurt ire flavor ya strawberry na vanilla na no umeona na ikombe kana chuba kire ikombe ni bio cups no wone na kithimi kia 500 ml 250 ml na 150 ml na yo kire chuba ni bottles no wone na 250 ml 500 ml 1 liter 2 liter 3 liter na kinya lita 5 nkoroki turi na Mount Kenya maziwa lala eria rere matetu na kiwango kia utheri bwagoro na rena regue njaga ya mwiri Mount Kenya maziwa lala fermented milk ne eria rere na murio na turi na mithemba iri nio sweetened amona natural na ukona na muthemba jo 500 ml kana lita emwe gura yogurt yetu amona maziwa lala na magurija ukene moko jwaku kuma ndukene rere ya kwinagwe Mount Kenya milk, the cool mountain freshness.
Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Get lost in timeless drama. I am not letting you go. Enchanting love stories from the world's best telenovela storytellers. Chinese drama, Turkish drama, Mexican drama, Indian drama, Filipino drama, and our new local Kenyan drama, Q. Romance for every mood. On Star Times, the heartbeat of love. Subscribe now to the Ariel Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Real IPM na ndiba kureterete fertilizer ya mazao Flourish aja kirego Meru. Mazao Flourish ni bio fertilizer ya ruji injega ya kuguna imera biaku na niongaira maketha na gichunchi kia 30 na gutiku inyangi mbecha chiaku. No utumira fertilizer ya mazao Flourish kurinda mbeo chiaku ndarika inkai mbere ya uanda na kinya imera bini ni mbere ya gweta kuanda muno bire biumete kiri nasari. Kuruki no utumira mazao Flourish kugira imera bini nile wa bianda nikienda yomba gutetheria miri ni untu muno ithero inenya gutetheria miri imera biaku kuingia kenda byomba kuria bwega na nandi no wigurira fertilizer ya mazao Flourish kirinduka yoremi irere yakwe nagwe kugwata Nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0725 806 086 igurira mazao Flourish narua no chonera wega. Mazao Flourish, mizizi yenye afya, mapato maradufu. Ntumiri ezi takirego kumakire the financial support of the European Union na Slovak Aid ukurukira the Agriculture Finance Initiative Challenge Fund irerungamiri in the Self-Help Africa. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Nukuthangika ni ntubogima na mashara ja ng'ombe chiaku cheria mathina jawiza kuinyiria mubuko waku na ndio kahamaka kairi. CKL Africa ni bakureterete sumbe ya ng'ombe ya Maclick Super na maguta jago kama ja CKL Milking Salve. Chumbizi ya Maclick Super ni thondeki na njira ya mwanya buru ya kuguna ng'ombe ciago kama kenda gutigira iri na regu ya phosphorus na calcium ni untubo kumenyera ndethia amwe no kamibweria riringe na kwe wanja wire na inya. Rumia ng'ombe ya kuishiko binana ontuku birani umwe na gramu 200. Maclick Super ni gunaga ng'ombe na njira kathumba jagukiria ugima no ciari kurigiria wagi bwa calcium gutetheria gutenderia mwiri jwa ng'ombe na moguni jange jamaingi. Maclick Super iri na regu ya kung'ana kenda gutigira ng'ombe yaku ikurungama igitarire baterie na kwewa njau igitarire baterie. Maclick Super ni tigaira utikwenyangia mbecha ciaku. Murimi tigira no gutumira maguta jago kama ja CKL Milking Salve kuma gwa CKL Africa. Bobu buka gutetheria gwika kigina gya kutabaita antu akugitumira kurigita murimo jwa mastitis kire ng'ombe yaku. Utumiri bobu inge bo maguta jaja ibutethagia kuria maronda na miatuka nyontone cia ng'ombe yaku na kurigiria gutamba ko murimo jwa mastitis. Maguta jago kama ja CKL Milking Salve jena mawega ja maingi ja murimi na ng'ombe yaku kuthura bena ngugi mbuthu kire ukami kuria maronda na matemero kenda kurigiria mirimo gutenderia mukamo na nyonto cia ng'ombe na jangi ja maingi. Kenda gutumira maguta ja CKL Milking Salve aka maguta ja makai njarene mbere ya kwambiria gukama.
japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, Tuko pamoja maishani, tuinuane. Na tuchokana nete kingero kenyo mwoche kithakalewa Wildlife Conservancy nindi ikiwatanite na thirikari ya county miro tongretu ningabana kawira mwangaza na gutetheria nindi kiri kwinjira kana kwinja na wakibo kithima gikinene muno kerui kithima kikira nindi kethira kikibutha kwa kana kenja onteri kikwirigiro tethia nja nkuru kia 25,000 na kethira nindi kitumira mungana yo milioni 52 na kikwirigirwa kurikia mweri na mwaka twitite maira kirigia na kulikiria Kambuni ya kumenyera nyamu cia kithaka ya lewa ni ambirite murandi yo ndamu inene nterese subuiga na ara muthejo na arua bagwatanirite na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza katikati gatongire bangi baruguritie kwambiria kwa murandi yo jura jugatumira kimanja kia milioni 52 kiri phase so yire mwanga kurikia na karika thomba beregeri kugunekana roje kuma ndamu na eu. Leo tuko na furaha kubwa sana kwa sababu tumengoja kwa muda mrefu. Mahali ambapo tuko kwa leo ni Soboiga Dam site ambao tuko na mpango wa kuanzia ujenzi wa bawa la maji ambalo litakuwa limeweka 150,000 cubic meters ya maji ambayo ni kama 15 million liters of maji ambayo kukinyesha tunaweza kuitega. Eneo hii imekuwa na shida kubwa ya maji, lakini tukishafanya hiyo bawa tutakuwa na maji ya kututosha wakati kumenyesha. Damu hii itakost phase ya kwanza 40 million Kenya shillings, alafu phase ya pili ambayo ni supply ya maji itakuwa karibu 12 million which is going to be phase 2. So kama Gardening tuna furaha kwa sababu hii ndiye damu ya kwanza ambayo imekuja kusaidia area hii ambayo ni kame sana, na tuna nia ya kuwa na damu zingine katika area hii yetu ya Gardening Rua ili watu wasaidike. Area hii ni mbaya sana maana ni kame, wakati kama huu hakuna kitu kabisa, ng'ombe na hata wanyama na watu wameangamia, lakini hii dam itasaidia sana. My chairmanship to build this dam, and that was an idea 15 years in the making, and today is a very important day for us, a groundbreaking ceremony which shows we're nearly there, and hopefully by April next year it'll be finished depending on the weather and everything. Damu hii yetu iko Njwaja, yegi sponsorship ni lewa na tukuiba kana ntuba rojuria rukethwa rurio no turuga tutethia aja no ntu aja ndaka chetu chithero chima chaido no ntuba kwethwa gutingu gicha kurita na kalentri thai tuko experience ndeithia chetu gukua na gukethwa utethio bonge bakona nonto jirikwa bategete nonto teroje. Ngavana wa Meru Jawe Kawira Mwangaza oro kuri mugeni wa gitio mamburene jau na aririte kiatho kiria aretete MCs na ajumbe ba Meru ntuko ya rojo nikenda kwariria na gusura thina ire gukujirwa ntaira akiwa mwankira na ndi baingi baoni baugite ati batikinyia baratinda kugaito kwenda kuona Kawira ndabathithirie kiatho rojo pande kira baruga bauga bateja bembisi na batwire kuga bando mapambano tote kuona ngavana bila tukwenda ngavana twaraniria nkuthithia kiatho indi burege kwija ibongana bo ngangi atwira karitu baojo o tora tonga kingangi bao baleo pa ko iba bako wata gachibe bambere ward administrators, sub county administrators,
tuburi tura ndiragurite na pilau ira ndiragurite baba keja kuria karukire ibakaribisi sana 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 sana. Kere mbanje ya mwaka jojo ngavana Kawira Mwangaza na ugete ati mbanje tirera atikine wathani bothiru ni yekaritithwa ngugi mwanka Juni mwaka twetete njetineo ibankabirite u kenda banyonga bampangaratania ino tunandi ndikweja no monkere king'ang'i miaraini na mantu jakwa spietanie nandi bamieterete uriku nandi mbanje tiene obeterete banyongero ndiraugire ariti bubome no ntwire king'ang'i etete monka Juni eu turi ambiria gwitania ngugi kuma narua Nkiripotera Weru TV kuma Soboiga gicigona kia Bure mbita mawira kirigia Negitara kampeni ngwatana ya Kenya Kwanza tongerete ni Rais William Ruto ne kire Kenya mawira nenka bo kire ntuko chao chembere bakyo tongeria ntuko 50 na munende nyumene kure mantu bainganite na yangi atakinyanira bombere nethirite akithura kamiti ya kuthurania maoni yege mutaratara wa kithomo ya CBC dongelete bilioni 3 kirwa ngiro gambithania muna kuthura agambithania batandatu barabara geri ni thirikari Uhuru ende itekinyanite nende kwinika ngarama ya uturo purabethirite kana Kenya baingi berigirite buketha bukela kwa Anthony Kathenya na kulikithia untubo bakutegera ngwira iriti ni thirikari ya Ruto kontuko 50 ne munendi Ambe UDA Kiri kampeni ja kithurano gitu ku Rais William Ruto na kambea ya Kenya Kwanza ni bethire bakinenkanira adi nyingi kira ringi kura imwe ila bele ithiti bakaomba kuingia kire ntuko jia mbere utongoriani muthenyo wa umndene ntukia 51 kuma Ruto wakunyumuma gutongeria ndino kiri kagita kampeni Rais Ruto ne leithirie ati kire ntuko jia mbele 30 ile jaombire gukinya muthia biume biratu bietuku akethirwa akithondeka ikundi kia mwanyige usonko na family imwe ile wakaita kanene jithiritwe igitongere kire uchumi na siasa jandino kwambilia lile ndino ya gwatire wiathi Rais Ruto aidha atonikanite kuingia werane bobo. We have agreed to tackle runaway corruption, including state capture, budgeted corruption, and financial wastage. Boajiri kagitaka kampeni Rais William Ruto ni akirewerani ati akethirwa akimania bei ya ilio jia Korea kire ntuko jia mbere utongoriani aidha atombete kwithirwa akithithia untubobo etigarete ntuko 49 ntuko 101 gukinya muthia. Rais William Ruto alinterejia Kibra muji munene wa Nairobi kiumia kithiru ni aulilia Kenya kumwa mwaka umwe kenda kuingia werane bobo. We have agreed that from day one in office, our work will be, among other things, to tackle the punitive cost of living so that each and every one of us can afford to go about their lives. Lazima tupunguze gharama ya maisha. Hiyo safari ya kupunguza gharama ya unga na gharama ya maisha tayari nimeianzisha. Wale walioharibu hii mambo ya unga mpaka ikafika shilingi 230 walikoroga hiyo mambo kwa miaka 4. Si ndio? Si waliharibu kwa miaka 4? Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha. Mwaka Ithatu Rais William Ruto atumbete kuongera misara ya polisi otabole ithire kagita kampeni. Kiume giki waziri wa rutingo gibwa mwingi aisho juu mwane umiletia kelithagia ati misara ya rutingo gibwa mwingi ikongelwa. Tumesema ndani ya siku 100 tutabadilisha terms of service of our policemen and women, tuwapatie equipment ya kutosha, tuwapatie magari ya kutosha na tuwapatie allowance ya kutosha. Kazi yao ni moja, kulinda maslahi ya Wakenya. Lakini sisi kama wizara tunafanya kazi yetu kuangalia na kureview kutoa mapendekezo ya kureview mishahara ya wafanyikazi. Hilo ni jukumu letu. Tutareview ikiwa hela zipo mambo yatafanyika, ikiwa hazipo tutaweka tukingoja mambo ya kijipa
then hizo vitu lazima zifanyike. O kagita gaka Rais William Ruto aitha niaombete kuingia mauntu mamwe. Bombele Ruto niaombete kuongera mainya kire gitengo kia Judiciary gwitukwira kubongera budget ya bilioni Ithatu amona gutonyia ngugeni majaji bathandatu bala rais wa ukabere Uhuru Kenyatta alegete gutonyia obisini. Bwaka ili Rais William Ruto niaombete kuthondeka kamiti ya mwanya ya kulaithieria kithomo gia CBC. Na bwaka Ithatu Rais William Ruto niaombete gucokia ngugeji ya poti kiripoti ya Mombasa na gukiria nene uringi biashara ntereino. Mbele ya ntukuinwega na rima ukinya muthia Rais William Ruto ni akwirigirwo kuendelea kuingia dimwe iria bado atingitie. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ubunge wa PHINEAS County ya Meru urakinyane wa mukarigito wa bunge kenda wa Meru Dr. Mutunga Kanywithia na thuruito ya mukarigito wa kamiti ya bunge ya urimi nawe mubunge wa Tharaka County ya Tharaka Nithi Gitonga Murugara ethira kiuka kwa ata mukarigito wa kamiti ya watho na mubunge wa Marethira nende kiuka kia iti kendene ya kamiti ya utalii Boniface Mongera na Nteto Nkruki. Andre Mutunga Nono Dr. Mutunga Nende negaro shughuli nio nithono bya kamite ya bunge yorimi na ndethia. Nono Dr. Mutunga Ithuno bikuthira mubunge rotero atiganwe Daktari John Mutunga na thuro ja mukaririgite nyume kwethira akiona kure 10 na kwethira mushina mubunge rotero kwanza Kevin Wanyonyi oronere kure ijira yake. Kulingana na Daktari John Mutunga na wire kamite yewe muna yake mabaketho bereta mugaro kuja maingi kirwangiro rimi na kona ndia Kenya ibaba emetho. I think this is the time we shall take advantage of the environment we have right now, the provisions under the Kenya Kwanza strategy, and develop the agricultural sector to support our people. We need to eradicate hunger, and we cannot do it without supporting the farmers of this country. There are several things that need to be done. Key problems within the Kenyan agricultural sector include the land issue. We have not utilized our land optimally. We will need to look at how do we make sure our land is effectively productive. The other issue that is important is the water. We need a lot of water for irrigation, and we get a lot of water in this country, but we don't manage it well. We have a natural potential of around 1.1 million hectares that we can irrigate in this country, and we are doing around 150 to 180,000. So there's a lot to be done. Ntagaro wengenio Gitonga Murugara no mubunge rotero ya Tharaka na thuro ja mukariti kiri kamiti ya watho na kulinga nawe kamiti je omona kiama bakethro betigira obisire chitho chikeja na watho ja nthigurune ichikweja na Kyoto. You know very well the IEBC, the tenure of the chairman and 2 of the commissioners is coming to an end. We also have petitions that are pending in the parliament against the other commissioners, and as a result of which, as a committee, we have to move the speed and ensure that IEBC is in place and is actually able to discharge its mandate. We'll also be looking at the courts because this committee is in charge of the judiciary. We know that we need more judges. That is the recruitment that is going on. We have also to look at the Honorable Attorney General's office. We have also to look at the DPP, the EACC, and all the agencies that are under JLAC. Je kinyenera buru mubunge Kareke Mbiuki kumurotero marande ne kaunti ya Tharaka Nithi na thuro ja mukarigite kire kamiti tourism na all drive. Hatere ithuro no kire kamiti cia thirikari ibikinyire muthia ntukwe na arua ende ntukwe rojo kamiti ciotho jire cithiro cirotero kana thirikari ikambiria kuthurana. Nke report na Nteto TV kumaji karone bya bunge kenyina ngina kithuke Nairobi Mbita Boniface Mongera. Rara munini wa speaker mbunge Meru na kinyemzi wa municipality Elias Murega nende nethirite ya kithura wa mbunge ya Meru kire service bondo ngine ndi urotonyete kire mbunge ene Evelyn Kananu Thiankolu muracho kete kire mbunge Meru nyuma yegerere ya gutweka mbunge wa gisio kya bunge kya Northimenti kure makithura no kithuru mweri yena na mwaka yo muthuri Muriuki Aronoro Nkuruki.
na Elias Murega urora MC wa municipality na kinyara cho gitikio bunge ndene na uthimenti na inonete munyaka na gutonya kiri county assembly ya Meru kirimbundie gutegera witi na mbere kiri county assembly eji aramuthenya na arua ditore kurukitire county assembly ya Meru bramane varin kananu urocho gitikio MC ndene mbeu Moni Elias Murega na kananu Evelyn raramba kura na kiama kia UDA na bere kiwa itore tu mroto members wa assembly no tunyebwa mheshimiwa Elias Murega kuchoka ndene ya nyumba hii kana kuchoka ndene county assembly no tu kila assembly ya thirire na rande a lot of value motions nyingi no one of the most active members na kuruira pia wananchi wa kawaida so itore tu mnachokete ano tu kinyaki mantu ya ratu inayo ya kuona baratu channel interest cha wananchi wa kawaida baraba inturene atwati anainya sana so it's a boost and we happy about him. Tuko na kethena kanyaga kega deliver service ewe na kienda umba ku represent omandu jara atura kwa kirishantu bawe nyetho aketha ki capacity ngi tuko na kwengu ya gaitenjega na ikyo tuko ba welcome na sister kananu tubera karibuni and congratulations. Honorable Elias Murega itwene nguira ditete ai member of assembly aki represent yantuba area municipality na inya deputy speaker na itukumenya ya card value ki assembly na mbuge ibwega Murega itumuichi capability ewe na so my sister kananu twachindana nya November ona no ari namba 2 kwa lakini ambera happy na inkomobilize nya MC kenda support no ndo kwambere tia sethirire uthe mantu yothu twinde twaya gintu kimwe na at least amna bubu muthirwa na arua county assembly ya Meru nombite kwithurwe kinga gwa ntiku 10 ale msiba gutemoro tojao ni kuereza Meru umabo mandu ya gutana mbere mono nkutene siasa ilikonekana katikati kaona gavana otherwise tukwinga iruare tuko 10 yake kenda at least members baita mashinani kwarania na tobona tuna voto kusaidia na wananchi na kuthigira wananchi tuigwa mandu yaraba kwenda kenda tuchoka renge ke sheria tu ite kubuite ndene ya county assembly chidhere in line na maoni ya wananchi so tukaenda tuna untorene fora makothabu gitu mantu amaingi bukira wabu na bura ende tu bwatumire na bunge tujoko bwa kirisha itujite kairi na tukabwa information ka mantu ya tukaite twithithia na ya tukwenda kinya twingwa bumenya assembly tukethira twina nafasi enjea ya interact na wananchi wetu tubeeleze exactly vile bikuendelea au county yetu no tuendelea au miaka hii ite ile Ithatu uti county ya Meru ikethirere ikethire kuthira buru na ndene ntura chetu kwina mantu maingi ya kuendelea siasa na tuketha twina time india muno turetara turi au ende tuketha twina time india inya tu kuritana antu betu what is going on na imbito kuthetera na ndo batu bito kuthetera no bio tutukira kuthukangwa nau tute mashinani no ndo kenda tubeleza bito kuthetera na kio na na location cha wand na TMC ya tedia ni antu para bena mashinani. Okay, thank you. Nkiripotera Weru TV bitamuthuri Muriuki. Bunge wekuru kaunti dharakanithi Susan Ngugi Muindo na rumbete thiri na ngwatano gatiati katungeria ndene ya kaunti ya Meru aikiwa ati Meru nendi nithirite ikunairwa ritho ni kaunti ya dharakanithi kimantu igiotungeria nkuruki na rumbete gavana Kawira na MCA betire bakini ya kienda Meru ithire gitana mbere urakubatire Boniface Mongera kato echio kumania kurea korona kurea kwithirito gukionekana korua ndene kaunti Meru katikati ka gavana Kara Mwangaza na atongere mwanya na ndi aturi ndene kaunti Tharakanithi barugabo bate kugura kwendera kona sinemeje Susan Ngugi Muindo urona murungamiri ya kurunde ndene kaunti Tharakanithi aruga ntereshonde ni batere kudroshikara ndi gukorua na kuthiria mpatho. Gavana wa Meru County Mheshimiwa Kawira Mwangaza musore wakwa sana. In fact kwero mbuga imenta wakwa manto maingi ndarutha kinya kiromba siasa rimwe ntubagire bura kurutha lakini tuko mimbie kuendelea watweka rimwe tuwetegia kana noe ninda MCA County Assembly twetawera na governor twetawera ndi MCA na thino ndi kwa National Assembly bwene nya muno governor akiruta wera tena MCAs tabura president atomba kuruta wera tena MPs. So my sister Kawira Mwangaza urambendete nenya sana na urandingatagia mandu make na makinya make tafadhali na wende goro ndwane kwe ngondu narie na MCS na bo wenzangu baba ngeto ina bo assembly renge para bangi MCS ba Meru County na sore bakwa for the sake of Meru County. Mheshimiwa Ngugi arua ko no batu bongo ataniro erua no to county Meru erongora kinya county Tharakanithi
no ithandukiro inthande iji. Meru County is burning, Tharaka Nithi is also burning. Gutira kwa kwena mwanki ukiuka Meru County, Tharaka Nithi turia kwigua mwanki ntomimo tugira Meru no Meru kaira Tharaka Nithi ria ba ku perform poorly na tuto affectwa ria Tharaka Nithi perform poorly Meru nega affectwa no tugua brothers and sisters, we are neighbors. Tafadhali atongoria bonde ba Meru County karani amwe wanakwenda gutuita tio Tharaka Nithi tupothikiria tukuthinere tukaya nkorokie John. Tafadhali Gavana na Karau na MC na Karau bawatanire baigwa bare amo badhuretu mwananchi barutere mwananchi ngoge gutena mantu mengi utie ntu butarekanirwa utie ntu gitarekero na nkomare mwena ya kuriungira antu kwa nkomera liongete Meru County shindwe ngwetia nkomenu egukua kumembe nke report na Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kenyina ngine kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Dukimbide kumantere chatiani bakoromba siezori miyawe mideka lentore kwa tanidhia nende na utheria yu ministry yore miya Meru na kinyanende kuri kiangu ira chedirite kana mirandi iradirite kiambira irua ni minister uraware umbere Peter Gata umunyankuru kiba ureti atungeria pa Meru kudiria nkuchenio iranende baina chokenda Meru idire getana mbere Kelvin Kimathi katwechio. Atongoria bandhukimbithe kumantere mwanya tiani na itio kinene ibaiturithio kiri kuromba minister wa urimi umwe thirikari nene yawe Franklin Mithika Linturi kuolelio urimi muno kaunti ya Meru na ritho ringi ria mwanya na muno akithiatira mirandi ire ambiri tu thirikari nthiru rungu rwa ministry oyi kaunti oyi ndie kwa maburu na riu ndaro twina minister umwe wa agriculture ya Mithika Linturi aitukwibwa pio sana na ingomokogachiri no tuba kuthurwa ari minister na ndi tumuria nwere nikenda gamba kuwata mbaru akiwata Kenya yonthe mbaru ri mantu ria urimi itukumuria kiagulwa kinya Meru County yonthe na kinya Mwaso Kenjai wand nikenda gamba tutethia na mantu ya urimi imantu mingi muno tukwenda fertilizer tukwenda ruiro kurima fertilizer ni na meto ne mbewe njia mantu ya mingi muno ya concern agriculture itukumuromba atiri nekane kenda gatwailia akiuma na kuma Kenya yonthe na mite munga Kenya yao itukumure nekenda gatwatila mantu urimi na nekenda tukomba kuimprove maisha yetu na murombe muno nkelwa maira mbeo yonthe kwesiri ombodi to wike bolene haradi pune na ne are ko approved lakini munya aita behind it ne ritombe una tokemenya buru mbeo yethera inova producing to bibinge biorimi ko inkoromba lentore sana atotegere mbeo na atwesiri bond na bonge na uburanke romba lentore inyawe mutongorio mo kuma Meru arige akemenya ewerakia enorakiare wete ko una turikane sana tore Meru na ambusting to bira bioto akash kana cash crops ira tunachio Meru sana atutethia to namire fertilizer. Tafadhali Mithika Linturi rikana akithe ward orikana tigania no rikana Meru yonthe no ntutu na urimi buingi sana county by the Meru ni chicken na urimi especially kwa miraa kwa majani kwa kaoa na into wingi mianya Linturi turikane na arura Rwanda kwena ritarira mpurete kwana turetere nyambe ochia bamba akithe ward na thwana na kienje ni kaveto na isemu imo china ukame sana. So Mithika Linturi tafadhali turie mbeo chia bamba kenda tumba kwa ndanaro rako teona mbura sana sikombo tutethie bungi nthukio yimbe thibaurite buru ingwataniro ya ni atongoria ba county ya Meru kuambiria na MCS ba mbunge oye ya Meru kuata muyumbe wenthe mwankanga vana wengwa ni ontubo kumania ntitekano iboba kumia ya ringi kura atu tu akariba Meru tutikwenda ndwa bila tukwenda imaelewano ke gavana Kawira Mwangaza na MCAs bonthe bawatanire baturitire ngwe ogioteka thai msimu wa kiangazi na ni itoturia kwanda bantu bethira bakimenya bura tuka bura bakaethira baitethia mwananchi wa kawaida ndene Meru antu abethira bakimenya na tibitari chikuran china ndawa china mandaitari bakwana china what is required in the hospitals and dispensaries imantu ya ndo baretete ndene Meru kire MCA mbere baria ibamenye wananchi no batu twthurire gavana na no twthurire MCA bau thaite itarea kurwana te itarea kwithirwa bena binafsi bweku kana bweku thaya babati kwithirwa bakiura na ya ne atatu gwita Meru County itembere kwa bombere MCA ara bari bakiwa bate kuheshimiwa bombere respect
iwe ngo bati ku respect no ka respect unge ikenda inya wao wa respected. Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Ngino kunati ogwe batambete kiria kariba kabombo nyuma yenyuma ite kumanyakana gutigana ndi yurete na kuri amnusu ya mbori ntuko ya ukire ruari ya karibane ndi bakwitha bakidirite bakiona kia ukwa bara mwankira nende batame nyuma ya mudembori kubakirombo karia kongelo nuntu kinyapa wana baraba kuroka ita machukuru Samuel Gaishima na utwachio. Giki ikigo kia ng'ombe na mburi cha Fabian Kathia wa kuma Ntere cha Kebumbu Chuka ararukirwa imunde baraukirite kirigaro nyuma ya kwithira mburi yago iritwe inyamu itakumenyekana. Bariuga makinyama nyamu enu amwe na murire urairite mburi enu birionania inyamu ya kithaka. Niumbukire kawaida yakwa ndasa ukama 6 thaa 12 ndetha ndaskinya kwa ng'ombe nyambaga guseki mburi ciakwa kana irevo ndacheki ndethira mburi emwe nindie imamierwa gani na ndamaka muno ndarigwa ni tambie ni nthire gwita Ithatu twageria gutwiria muno tuona ithu ndene muno twarigwa ni kwerewa ni munyama uriku na nikio twamba kuringa report kiria KWS kulingana na pulano na mbodi nweletwe ntiuga ni kulo nonto kulo etepata kulenga mubendethie nau kinyagia nani otukonene gusaga kulo igikuma na ikiugagiriria muno ikiugaga mbu cia kumaga ikauga mbu na kulingana na guciaugaga mbu itekorera ari kulo mwenzake. Indi Kathia na kuria thirikari iraithirio ntubobo warira akari nabo bakuga nyamu ino niretete ugwaya nture no nuntu kinyabo ibakugwaya kwithukirwa nio ni gukuona ni ataka unkiwa kuri na nyamu inkigwa pengine iringe ni nuntu kegwa ni muthemba wa kulo inkigwa ire nyingi muno thaa ino ciicirite nyama ira iratigire kulingana na gwe kuoneka ni nyamu nene na nkinyagia na jena ithiete skuru ni stress na tutiomba nkinyagia na tukuma kaja na tutite kugula no gitungulu kana gintu gya kuruga. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima. Ndemra ya mberete DCC wa Gembe South Noa Kibeti Tonui Nori Tiakari bachumiana kwanda nikienda nende baiche bani ampara Nori Tiankurukia Kari barabakara Ntere cha Muthetu na kwithara kukiumera mitendreko ya kwinirima baimenyera muno kumania na mitino erombikia kwithara nende kiumaira. Irima bya nyambe ni bionekanaga murigo na ijwa igembe na tigania na njasi ya kariba mwezi ritambarari ne rungu ro ile mabi na bangi kwa kandugirine isi wa igembe South no atanui na tumite ntumwa ya ugwatikiri akari kubera ni baimenyere na ibali kumomoka kana miugu igitenerere gukura. Tunapoendelea kutarajia mvua huenda kukawa na mvua nyingi hapo mbeleni hapo tunapoendelea, na huwa kuna disasters ambayo iko associated na mvua kama floods, kama maporomoko ya ardhi, haswa kwa zile areas iko na loose soil na ile areas iko na chini ya milima. So tunaomba wananchi, kama unaishi chini ya mlima, utafute nafasi ya kukaa mahali tambarare. Ku igembe kuri kumwe mpanga ya kiaramu irarumiririte baba ingi alibera bakorirwe ni kwanda miti tonto ikabatethia muthia ni kiria karibaria bari rugirine ro muro joura mono alimbamira kubera ni barekana na gwikundi roji na njeleta na mibaibu batina baruga ya thirikari tonto baria bari boga iti kurio nyomo cia kithaka ni kunyamara ni kwagia roji. Kwa huu wakati wa msimu wa ukame tumeshuhudia kwamba watu wengi ambao wako juu ya sehemu ya mto Ura River wana divert maji watumie kwa mashamba zao, lakini maji sasa hayawezi kufika upande wa sehemu za chini kama Kianda huko, sehemu za Kindani, kwa sababu wale wako upstream wamedivert maji watumie kwa
kunyunyizia maji mashamba, miraa, mboga na kadhalika. Kwa hivyo tulikubaliana kwa mkutano na stakeholders kwamba tufanye kitu inaitwa rationing. Kwanza kabla hujadivert maji kwa kutumia generator, lazima upate cheti kutoka kwa Water Resource Authority. So kama hujapata hiyo license ama cheti, ujue unafanya illegality. Hatua inaweza kuchukuliwa kwako. Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe South, County ya Meru. Na karibu marugi ntere chamara barabara kire kobangani mibango yonde ya maendeleo kire thirikari county edarakanithi nende kubwithia mwakene yo mwanka mwakene ngirile 27 baurite thirikari ingavana Muthomi Njuki gutigira mirahandi yonde nende ni kwithira ikirita wana kureikia Martin Mugambi na Chikinya. Tori bambarikia moroge wandia chogoria abari anda thirikari ya ngavana Muthomi Njuki gutigire kuruthana nkinya kuingia mirandi yonthe bakunenkanira mauge mao kagita agakunenkanira uge bwothi na mbere ndenia thirikari ya county. Turenda mauntu mau monde twauga maingwe monde nuntu nikio turejirite ani kenda tuge mateta metu maria makaumba kumukinyira. Niona ndaromba na teremwe kana maire tunenkerwe monde itola ke muruge isi tunenkerwe mauntu mau monde nikenda tuona gikaro gikire kirai gikaro kiega itutegia ni gikaro tukwagia ndigitari gikaro gututethia kogunika ndingiuga na mathi matati mau ona tukekwerwa no kamwe no monde tuli no kamwe kagatuma tukena tuli antu baba bakithale mono ba muruge isi na tuyamwe na chokoria wondi bakiaria kagita kunenkanira mauge mama mothi na mbere bauritie akaribara bange kirigunto mwanya gicigo mbunge kia Mara na nkinya kaunti ngima kumira mitaratarani teno kenda kunenkanira mauge mao megie mothi na mbere. Ona bara bakathi bone TV bari baumire ntukwe wengi nikenda ontuko bakaomba kuleta mateto mao mara mena umacinani na nikenda makegwika gikaroge nikega njirani ya eno twene ya umde nembega ke mwana inchi ne tonto kwena ciambai urio tiomba gukinya na ukuraja no ntwani akuwe ni akomba kweja na akaomba kwearia no rira twerwa manto makuraja baingi ne bare magirirwa bakiongera baugite amwe nogu batirona mbeu cia kwanda amwe na gutuika mbura ni raurire na ketho bagukia maoni batukinyeria no tukwenda mbeu kana kabwena cio bwena mbeu tutena mbeu pataraisa tuteneo no tubutie ora twina leo leo ana baingi balemirwa gukinyaneo tekugane kabataije musemanio muthia baririkanitie ngavana Muthomi Njuki wirane bwake bawikira barabara ya Katharaka kuthi Kirumi na Katharaka kuthi Nyingara mitaburanenkanirite wirane bwake akiromba kura barabara eno yetumakiria muno kuma Katharaka kwendama mwesimiwa wetu ni aije uma njira yu ni atigire atutigirira na kaune kariko twije agatubingiria na satellite zietu kuma Katharaka tariu ni ciaborire athina kinyeruo ogu ale anto bangeragirwa na riu no bangeragwa mwire batatiga kungerwa nkinya baragure anto baukite matanete akaguciara agu twena thina muno ni cienda enda mekinya nkinya cibitari kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Anduba Martin Mugambi na parabonde bomba kutetheria kikumbithia Nteto nkatho na nchune na kinyoki mutegi nonto wakwithira ni ndio mpete ritho yaku no tuni bwaya nani nende kendo kweria kigalo no keru ari oni na kalaworo mwe twethira nende tweta wa murano ne ndichiome tikora ya mam no we no warutere bunda iguritonga pi warutere tweta America na kalawo kwa murano ne ende kiathone ora kiwita na mbere tuiba tukwa ni methene oni na kalawi tukwa ni methene mwe ndugu na chonko bangio batano methene u toreterwa chai ndio ntekoreto ni koreto na mayani ya mwanya ya karatasi ne rangi ya tawati bag ande mtabatire ko kya kira chai ne riwa korwa ando kalawo kwa
ikiburi kia muntu ndona Ithatu utambura ndabera nechunku aturombe kalambira murume ombitangila ndamwira ari aturombe ndabera bambitikirie ndombe na mombo yotu yo na Kenya kana yo Meru ayo Meru ndambiria maromba ndawito ngalawa ndaguthaitha mayani mtu akaira karatasi kakariuru akaurua watambura waterera na riu ndau amen na kalawa no mbere ku amen pio no bu ataitangire akakorwa muthianire achonko ambira mbeleze maromba yogo yakuwa na kichunko abera bachamania we mutegeri wa bera Purity Richard nomona yatoa madidi ya Woroboy wena Nteto PHINEAS IMAANA ida ino tukuwetu kida tuiche mana kiaro murungu embere